I ćao svima, ovdje Đuka. U ovoj epizodi radimo review jednog Minecraft servera pod imenom Balkan Minecraft HD, pa da počnemo. Pa ovako, krećemo od spawna, ovo vam je spawn. Ovako, nije loš, meni se sviđa. Kada krenemo sa varpom, šans. Ovo vam je warp enchant, on se nalazi isto na spawnu, imate da kupite za 3030 XP ovdje za repair. Ovdje vam su isto za repair stvari ako hoćete, ovdje možete da kupite. Date pare i repairovan tools ili javno šta već želite. Onda warp info. Ovdje su vam pravile da je zabranjen scan, bloke su borde i sve ostalo. Ovdje vam je također i warp rank, ovdje imate hunter, value, paladin, tier i tako dalje. Onda bot, shop. U shopu je jako dobra ekonomija. Samo ću proći ovako, vi ste pogledati zadnje. Inače velika je zarada od mob dropova. Dole imate isto i oko Phoenix što je nadrvo PR-om, od njega isto se dosta zarađuje. Pokažem spawnere, ovdje je Tyron, Golem, Pigman, Blaze, Zombie, Skeleton, Fowl, Pig i Chicken. To je bio top shop, onda idemo u Build. Build je jako lepo urađen, radili su ga naši admini na ovom serveru. Ima ovdje da kupite ako hoćete Time Game za 300 dinara, što je malo, mislim ništa nešto 300 dinara na serveru. Znači, warp build je jako lepo, po meni sviđam se ovdje kao lepo jasno. Idem na 5000. Onda tamo su PvP. U World PvP imate jako dobar FPS zato što je u nebu, a onda ste u nebu imate dosta solidno FPS, tako da u PvP-u neće lagati tokom PvP. Ovdje imate da kupite standardnu potpun za strength i speed, random 6. Ovdje idemo u Nether. Ovo je Nether. Ovako klasika, čisto da ga imate. I ja mislim da nam je ostao World Trade. Tako imate kit, crate, new. Dobite ovako dva papira i desnim klikom na Colchard. Oooo, 6 gape, odlično, prvi put mi se desilo. Kliknite desni klik sa papirom na chest i dobijete vreme nagrade. I ja mislim da je to sve od ovih varpova. Hvala vam što ste gledali, ostavite like, sub, share, comment.